Dame i gospodo, u današnjoj emisiji najstarijeg, najneredovitijeg i najnepopularnijeg podcasta na Brdovitom Balkanu ugostit ćemo mog dugogodišnjeg prijatelja i suborca Nikolu Ristevskog iz grada Sveti Nikole u Makedoniji, koji je uvijek nekako van istraživačke estrade i uvijek gdje treba podnijeti teret predanog, pregalačkog, teškog rada. Mi smo negdje prije 10 godina otkrili zajedno da je golemi hum u Kandi, u blizini mjesta gdje on živi, povezan na najtješnji način s Aleksandrom Makedonskim. Osim Kande, zajedno smo istraživali i obilazili mnoga nalazišta u Makedoniji, ali to je gotovo ništa u odnosu na njegov ukupni stvaralački opus od 12 knjiga. Nikola i moja malenkost surađivali smo na 3 naučna rada, a naše objave i naš rad je dobio pažnju i nekih međunarodnih krugova na rubu znanosti. Naime, Graham Hancock u knjizi Čarobnjaci bogova objavio je naše istraživanje i arheoastronomsku dataciju Kande, za koju s ponosom mogu istaći da je riječ o jednom od najvažnijih otkrića te vrste u čitavom svijetu, usporedivo sa Göbekli Tepe ili sa egipatskim i majanskim primjerima. Naš rad je također prikazan i u seriji Ancient Aliens, doduše sa estradiziranim spinom, ali Bože moj, ko nam je kriv? U nedostatku ispravne valorizacije našeg narativa, naravno da će uvijek ispasti neka groteska. No, da ja ne dužim, pripremite se za susret sa nesvakidašnjim i vanserijskim čovjekom. Dame i gospodo, poštovani slušaoci, mislilac i ezoterik, istraživač i pregalac, srdačno naš, Nikola Ristevski. Nikola, konačno, dobrodošao u srdačno naš. Zdravo živio, dobro vas našao. Pozdrav od Makedonije. Znamo se već dugi niz godina i prijatelji smo, suradnici, istraživači, ja bih rekao i više nego prijatelji, srodne duše i dijelitelji snova. Ali za one koji te ne poznaju, za one koji te ne poznaju na područjima Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srbije, daj molim te, reci nekoliko riječi o sebi, predstavi sebe, svoje porijeklo i svoj rad. Hvala za ovu mogućnost da popričamo malo pre auditoriji na srdačno naši. Ja sam Nikola od grad Sveti Nikola u regionu Ovče Polje, Makedonija. Živim i radim ovdje, već više od 1 decenije se bavim sa istraživanjem na prirodni resursi i kulturno nasljeđe na ovim krajevima. Interesiraju me okultizam, alhemija, arheologija, istorija, etnologija. Prošle godine sam zajedno s vama i sa drugim našim prijateljima uspjeli smo da odradimo nešto što je mnogo važno ne samo za moja Makedonija, tuku bi rekao i za čitavi svijet. Po profesiji oficijalno i znanstveno sam ekonomist, diplomirao sam u Varna, Bugarska, na Ekonomičarski univerzitet Varna u 2007. A 10 godina kasnije, u 2017. sam magistrirao ovdje u Makedoniji na Međunarodni Slavenski univerzitet sa temu koji je prva u Makedoniji, obrađuje turistički potencijal na ovaj naš kraj. U prošle godine sam predstavio ne samo Ovče Polje, nego i čitava Makedonija na više medije, kako u Makedoniji, tako i na Balkanu. Uspjeli smo da usnimimo neke lokacije u naš kraj koji pre 5 godina su otišli na History Channel. Objavio sam 12 zbornike knjige do sad u zadnjih 5 godina. Zadnje 2 godine već radim na moju produkciju Ariston, radim i na video produkciju za predstavljanje i prikaživanje na ono što imam ovdje, kako potencijal.
И баш се радуjem на ову прилику да попричам више пред сви слушатели. Желим да публика знае да сме, како што си рекоме, више од пријатели. И радуjem се да после оно што си ти прича у Македонија, сад ја имам могуćност да попричам malo пре тамошње публики. Također se i ja radujem tome, pogotovo stoga što tvoj istraživački rad je na neki način vezan i uz tvoju porodicu. Daj malo objasni istraživanja koje je radio tvoj djed i kako si ti uopće ušao u taj mistični svijet makedonske povijesti i sakralne baštine. Генерација сам 85-та, една после Орвел. Имал сам прилику да растам и да учим од моих дедови и бати, кои су, двоje од нив су били учители, а други дед ми е био дугогодишни новинар и дописник на наш државни вестник Нова Македонија. Имал сам прилику да још од младе години не само да слушам предања, него и да имам доступ до старе книги и податки о античкoj прошлости на нашим краевима, но и да добием увид у све они истраживања од бивша Југославија кои су се спроводили овде у Овче поле за рекогнистификација и убикација на те не само антички, него и неолитски локалитети од далечен неолит. Познато е да у регион где живим, у Овче поле су едни од најстарии локалитети од неолит и палеолит, не само на Балканот, него и читавом свету. То су Амзабегово, Барутница код Амзабегово, Рукбаир, код Горобинци, Алиндол, код Немањици, Потврđена, Узурмера, код Мустафино палеолитска станица, која заедно со овие кои сум споменуо неолитски, дају нам податки за информација од теренски истраживања за ту стару цивилизација која е живела на Овче поле. Па тако, еден мој дедо Лазар ми е оставио многу книги и читав библиотека ко семено наслеđe со многу негових рукописа о прошлости и од истраживања и од они записи од сведоштва на локалното население. Имамо многу старих родова кои се знамо пред турско време. Наши стари су причали да су стари евреи од јевреи, па су овде били још од почеток времена и од постанка света. Други дедо Миристо ми ставио велику архиву со новинарски чланци кои е писал као дописник из Свети Николи и Овче поле. Па имал се прилику да учим од нив, да научим да читам и да пишувам још кад сум био 3,5 години. Научил сам латиницу на 5 години. Од током прошли деценија сам успео да обрадим свете нивни истраживања, да пронаđem велики дел од книги кои они су користили по референце. И тако да у нjihovом спомену сам објавио зборник за Овче поле книга прва со нjihovim оригиналним текстовима, заедно со мојим текстовима о наш крај. Со тиме сам почел да преносим то културно наслеđe и то генетско наслеđe кое сам добио од предки, буквално би рекол пред светот, затоа што со оно што радимо, со сви ове зборники, книги, истраживања, со видеопродукција, слободно могу да кажам да сме успели да направиме нешто што е ретко у Македонија, да представиме еден регион кој има кој од врло огромно значење за читави свет, Овчеполски регион, на мало помодерни начин, затоа што е тоа долазило од млад човек, е успело и да стигне до многу и млади и возрастни луѓе. Па благодарение и на тебе, Домагој, и на наша сарадња, сме успели да све тоа што сам ја добио као наслеđe, заедно со сви мои истраживања, да спакувам у продукти како што се книги, видео, научни чланака и да информирам од читав Балкан и читави свет за древни мит и бит на Овче поле. Bez obzira koliko u svim našim krajevima, u svim našim sredinama su ljudi vezani za svoju kulturnu baštinu, u Makedoniji je to nekako, čini mi se, i najviše prisutno. Ta prisutnost prošlosti koja
ne opterećuje po meni, nego koja na neki način oplemenjuje čovjeka i tjera ga na nekakva viša metafizička traganja. To mi se u Makedoniji čini najprisutnije. Gotovo kod svakoga čovjeka, kod pastira i automehaničara može se toga naći i može se sa njima zapodjednuti razgovori i saznati nešto važno. Tvoj otac je također bio jedan vrlo zanimljiv i renesansni čovjek koji te na kraju krajeva i odveo na geoglif koji je nas upoznao. Na neki način tvoj otac kumovao i našem prijatelju. Još od 90-ih, od 95. 96. mislim da je bio, u grad Sveti Nikola je došla fotografija napravljena od neki mali avion, na koju se vidjelo da postoji nekakav rit tumba u Ovče polje koja ima elipsa i nekakvi misteriozni znak unutra. Još kad sam bio mali, moj otac i deda su mi pokazali tu fotografiju. Imao sam je kod kuće, pa to mnogo godina kasnije kad sam se vratio iz studije iz Bugarske, počeo sam opet da obilazim ona mesta koje sam obilazio kao kad sam bio dete, da čitam više od naša prošlost, da se konsultiram više sa mojom porodicom o svo to što imamo kako nasljeđe u našem kraju. Rešio sam da provjerim da li ta modula koju smo imali na fotografiji, da li još postoji i se vidi kroz Google Earth i Google Maps. Uverili smo se da je tako, pa pre 10 godina na 1.1.2011. u 11 časova ujutro sam za prvi put bio na ono što sam nazvao posle to geoglif. Još kad sam otišao tamo, kao što sam rekao, bilo je rano ujutro, 1. januar, imalo je sneg naokole, ali samo na geoglif je ona trava bila žuta, što odmah sam pomislio da nešto treba da ima odozdo, nešto što ga topli, možda je neka topla voda, ili neka građevina, ili neka mašina. Produžio sam istraživanja i od taj dan sve se je promenilo. To je bilo neka vrsta prirodna inicijacija. Moj otac Aleksandar me pokazao i neka druga mesta u Ovče polje, koje su isto tako sveta mesta. I još uvek zrače sa tu drevnu energiju. I uspeli smo da, kako što ste i vi spomenuli u prošlim emisijama od geoglif koji smo radili, uspeli smo da odradimo i malo više fotografije od geoglif, pa tako da osven Google Earth i fotografije od aviona 90-ih sad pomoću nove tehnologije, posle sve to što smo osjetili od geoglif i što smo odradili za to mesto, već imamo i fotografije od neba. Imao sam prilike da od moj otac Aleksandar da naučim mnogo toga za prošlost u mom rodnom kraju, no i za onaj potencijal ekonomski s kojim raspolažemo. Pa nadam se da ću deo od njegovi tekstovi sam spomenuo u jednoj knjizi koju sam objavio ove godine u zbornik za Ovče za Sveti Nikole, poseban zbornik za moj rodni grad Sveti Nikola. I nadam se da ću biti živ i zdrav da upotrebim taj ekonomski potencijal koji moj region ima, a informacije za to su mi bile prenete od mojih pokojni otac. Zajedno sa moji dedovci su mi dali više od dovoljno da istražujem i da ne prestajem sa ovo što radim. Otprilike u to vrijeme kada se ti skupa sa svojim tatom otišao na geoglif, nedugo zatim smo se upoznali ti i ja. Pamtim to kao da je bilo danas. I ja također. Ja sam stigao iz Kratova tražeći Đavolski zid i onda sam došao u muzej, tamo sam našao našeg sada zajedničkog prijatelja Gorana Dineva, arheologa, koji je pozvao svoga prijatelja Nikolu da nas odvede na Đavolski zid. Tamo smo bili i nakon toga, rekao bi, sve ostalo je legenda. Ali tu večer kod tebe kući uz pivo ti si mi pokazao geoglif. Ne mogu da zaboravim kako kad sam ti pokazao geoglif i fotografije i
како се то гледа со Google Earth, како смо изошли наполе и си ми рекол да погледнем у Северњачу, па колку е од една страна мечка од Северњача раздалечена, да погледнем и на другу страну, така сам видел Касиопеју и јас сам бав so below, значи да си жив и здрав и хвала ти за тоа што се ми отвори очи и да почнем да дорадим те археоастрономски истраживања. Упознали смо се, колку има, 10 година, да, 10 година. Замислим. Обишли смо заедно и други локации у Македонија. Надам се да ćemo имати прилику еден дан да уснимиме еден документарни филм о нашем заедничком раду и својата истраживања. Па, и јас чувам, ето, пре овој разговор сам се присетио на наше имејл поруке после први твој долазак у Македонија. И лепо си рекол све тоа легенда и историја, врло лепа сторија после тоа. Jeste. Ali eto, taj nas je geoglif mnogo vezao. Sjeti se, vrlo brzo nakon našeg susreta izmijenili smo dosta mailova. Ti si zaista bio neumoran i na kraju smo utvrdili da postoji ne slučajna veza, nego vrlo bitna veza između Kasiopeje i geoglifa. Pa daj, molim te, objasni našoj javnosti o čemu se tu radi. Било е 2012 веќе, пролече, и веќе кога сам расширио комуникација с тебе, почео да истражувам више од констелација, созвездја од нивови древна имена. Прво сам направил едну прорачуницу да 2160 година, колку е еден циклус, да одузмем sa ono što je bilo godine u kojoj smo bili, to je bilo 2012, pa mi se pogodilo da je 2160 godina pre to, točno godina kad je Makedonija potpala pod Rim, kad je Rim osvojio Makedoniju. Rekao sam si, Bog, sljedeći Bauval i Hancock što su radili u Egipet sa Orion's Belt, sa Orionovim pojasom, sa 3 kralja sazveđa. Počeo sam da tražim takve softvere i pretpostavio sam da sigurno ima nekakva korelacija, veza pomеđu sazveđe koje se vidi odslикана na geoglif i neka važna dešavanja u istoriji Makedonije. I kad smo proverili da je to točno da se poklapa na dan rođenja Aleksandra Makedonskog, da geoglif je ogledalna slika sazveđe Kasiopeje, koja stoji totalno uspravno nad geoglif na dan rođenja. Od sunce, kad si ti video da sunce izgreva iz čela lava, na premin raku lav. I na sve to kad smo dodali informacije za lokalitet Bela Zora, koji je u blizini, podatke za stara pajonska civilizacija, stari peoni koji su živeli baš ovdje u Ovče polje, koji su spomenuti još u Ilijada kao saveznici Troje u taj veliki rat. Sve te lokalitete antičke informacije i ova ogledalna slika i datum rođenja i to je bilo to. Znači sve posle to rekao bi da, nek znaju svi što slušaju, da nam je viša sila nas je povezala, da možemo zajedno da odradimo nešto. Odradili smo, još radimo i ne prestajemo. Taj geoglif, geo znači zemlja, glif znači znak, je jedan tumba koja liči na kurgan, koji liči na antička grobnica. Taj simbol gore je perfektna ogledalna slika Kasiopeje, može da se vidi mnogo stari pisma, u linarno B, u aramejsko pismo, ono demotsko pismo od vremena kad je makedonska dinastija vladala sa Egiptom. I nadam se da sa ovaj razgovor da ćemo da informiramo i oni koji nisu dovoljno upoznati sa geoglif i sa značenje Овче поле и геоглиф и о наш рад, но и да би рекол да е еден изазов до читаво научну јавност, до све надлежни институции, истраживачи, научники, да погледне кон оно што сме одрадили и едноставно надам се да ќе да долази време кад ќе читав свет да види шта уствари има по тај геоглиф. Да. Читава енергија која емитира тоа место и читава енергија која нас двојца не споила, таа славна историја и славна прошлост Александра Македонскog и
rekao bi da trkalото se vrte i vreme nije linearno, je ciklično i spiralovidno i nema ništa novo pod sunцето. I sve ovo se nekad dogodilo, a sad je došlo vreme da se dogodi opet i da s time se otvori, da Kandaon svetne sa Vraskandi i da se otvori nova bela zora i novu eru човечанstvo, civilizaciji i razumevanja stvarnosti i život na ovoj planeti. Ja se pridružujem tvojim željama, naravno, i usput dok sam te slušao, palo mi je na pamet ta pjesnička harmonija izraza koja dolazi naravno od starih graditelja, pjesnika, Dionizijskog bratstva, dionizijskih arhitekata koji su gradili sakralne građevine antike, a o tome nam je nadahnuto pisao Manly P. Hall, prenoseći nam stare egipatske i starije misterije, možda čak i atlantiđanske, jer Egipat je za sebe tvrdio da je zapravo baštinička civilizacija, da on baštini nasljeđe neke starije civilizacije, a njezina monumentalnost nam govori da je ta civilizacija bila još monumentalnija, jer zapravo gledajući unatrag, ono sve što je starije zapravo je monumentalnije. Rim, što god da je bio Rim, bi bio manje monumentalan od Grčke. Grčka bi bila manje monumentalna od Pelaške ili Minojske civilizacije, od koje su oni preuzeli svoje graditeljska znanja, pa i od Egipta, od kojih su također preuzeli ta znanja. Egipat je dakle monumentalniji od Grčke daleko. A što je onda prethodilo Egiptu? Ali osim toga, ja bih htio ponoviti ovo što si ti rekao. Dakle, to mjesto na kojem se nalazi geoglif se zove Kanda. To nas naravno ime podsjeća na Aleksandra, zato što je Iskandar, naravno njegovo ime na arapskom jeziku, a postoji i grad koji on osnovao u današnjem Afganistanu, u blizini Hindukuša, koji se zove Kandahar. Kandeon je drevno božanstvo koje znači zapravo svjetlost. Što i tu riječ Kanda vežemo sa svjetlošću zato što ona i u latinskom jeziku, pa i u našem jeziku kandilo, kanda, znači zapravo, pa i u engleskom jeziku, candle, znači svijeća. Tako. Znači tu neku sliku svjetlosti koja nam prenosi to drevno ime, baštinimo i danas i ona nas i danas osvjetljava. Sada, u doba kada svjetlost izlazi na dan njegovog rođenja, Kasiopeja stoji uspravno, točno iznad, vertikalno iznad geoglifa i ta slika koja se pojavljuje u medaljonu na geoglifu zapravo je zrcalna slika neba u tom trenutku. I jedini je problem što to rođenje sunca, rođenje kralja, prema predajama, kako bi rekao, Aleksandar se veže uz sunce, a sunce se uvijek veže uz lava. Na kraju krajeva Aleksandar je rođen na samom pragu lava, astrološke vladavine lava. Naravno, stari kalendari, konvencije nisu bile usaglašene. Danas je kalendar drugo nego što je bio u antičko vrijeme, ali mi prevodeći jedan kalendar u drugi, pa u treći, pa u današnji, znamo da je tu negdje Aleksandar rođen 21., 22., eventualno 23. 7. mjeseca jula. To je znači sam početak vladavine lava. Međutim, kada mi pogledamo na današnje nebo, imamo problem. A problem je u tome što po današnjem kalendaru, odnosno po današnjoj slici neba, sunce, dakle 21. 23. jula ne izlazi u lavu, nego izlazi u raku. Da. I to je problematično, je li tako? Zato što je Aleksandar je prikazivan s onom lavnjom glavom kao njegovo lice koje izlazi iz usta lava, što je opet simbolički to rađanje sa praga lava, znači iz početka lava. Međutim, kada kalendar iznad Kande vratimo nazad
2300 koliko već godina, zapravo vidimo da je u doba na dan rođenja Aleksandra zaista sunce izlazilo iz usta sa praga lava i da je način na koji se on prikazuje u antičko vrijeme simbolički način prikazivanja njegovog rođenja, a zapravo kada tome pridružimo sliku Kande, onda imamo čitavu matematičku interpretaciju dana i sata rođenja Aleksandra Makedonskoga. Dakle, to je jedan drevni kalendar koji su radili čarobnjaci bogova, koji je tako prikazao i Graham Hancock u toj knjizi Čarobnjaci bogova, učinivši nam čast na način da je citirao i naše djelo. Naš rad je uvršten u tu knjigu kao jedan ogledni primjer drevne datacije. Znači, kako neka građevina može sačuvati informaciju za ljude koji su matematički i astronomski pismeni, koja jednostavno vrlo lako premošćuje vjekove pa i milenije. Strong grip of the lion's paw, znači to rođenje Aleksandrovo, točno na to vrijeme od stare knjige, znamo da Olimpija je čekala da se pogodi toči sad, da se on rodi, i značenje na Sikandar, Iskandar, Kanda i na sanskrit i na naše jezike i na sve moderne jezike. Sve to značenje na Kanda pokazuje na jedno te isto, to je to svetlo. Ako napravimo jednu paralelu sa peoni, pa i oni koji su živjeli, peon je sinonim za, ili staro ime za sklepi. To je stara škola, staro učenje, zato što i u onoj medicinskoj Hipokratovoj zakletvi je kao da nedostaje zadnji stih koji je u antičkim vremenima je govorio da i ne sme da leči onaj koji ne poznaje zvezde. Pa i na to sve kad dodam i da je potvrđeno da je postojalo pajonsko pleme Astraj sa značenje zvezdeni, oni što su verovali da potiču iz zvezde, i sam toponim Bela Zora ili Aurora, novo sunce na slobodata. Ovo je lokalitet sa prvo čitavi odnos na medije i naučne javnosti, vtoro interes koji je od običnih ljudi koji se pobudio za ovo mesto. Sve to ni daje informacije za, ne samo za naš mentalitet, ne samo za naš potencijal, туку и за то дали смо ни спремни или не за такви велики открича, па на крај крајева нешто друго на крају решава, а не обични луѓе, виша сила решава шта как треба да се случи, и прошли су 2300 години, па у книги, у Библии, у Старом Завету, у книги Даниловој, кад се прича о овну јарцу, па кад пита још колко ќе да овој ужас трае, тамо то се алудира на Александар Македонски, и кад ќе да светилиште буде очистено, и тамо пише, треба да проже 2300 вечери и утра, или 2300 години. 2300 години су прошли од тада. Александар не био први кој ишо до Индии, а читаво тоа знање од древних времена и свити истории, манипулација и лажне древне цивилизации, би рекол, како што су Грчка и Рим, затоа што се тоа уопште не помења по тие имена у старим книзи. Све тоа ни дава за право, веруваме да долази таа Бела Зора, и кад на и свето додам да официјална археологија тада у Македонија, кад смо ми радили тоа, ја рекла да тоа не е ништо друго освен неки војни ров, што потпуно не се подудара со реалност која е, и со свети екземплари и примери за кургани и антички гробници од читаво Евроазија, кои су сви са слична форма и су датирани од 4 век пред наша ере. Кад се све тоа стави на куп, многу јасно таа колектив unconsciousness, колективно несвесно, ни даде информација за што смо ни спремни и каква дела човечка пробуджају те старе, нису то легенди и митове, туку би рекол би живе истини. Apsolutno. I znaš šta, ono što mene općinja u našem istraživanju, osobito Kande, a reći ćeš nešto i o drugim
lokalitetima na kojima smo bili. Mene općinja cjelovitost te istine, jer istina, običavam reći, u svojoj definiciji ima riječ isto. Znači, onda gdje se isto ponavlja s koje god strane sa koje priđeš toj stvari, to je, znači, nad isto. Znači, nije to obično isto, to je istina. Znaš, to je baš isto. I recimo, kada pogledamo makedonsku zastavu, šta vidimo? Vidimo sjajno sunce u zenitu, a kada je sunce u zenitu? Sunce je u zenitu naravno u lavu. Također kada pogledaš, ti si spomenuo antički drevni grad za koji je ova teksaška fondacija arheološka i dokazala nedavno da je zapravo riječ o rezidenciji makedonskih kraljeva, što u potpunosti mijenja čitavu povijest makedonske civilizacije, ali i zapravo našeg shvaćanja političke geografije toga doba, jer se uvijek smatrao da su ove rezidencije bile prema jugu, primoru i tako dalje, što se ne uklapa u idealne gradove kako ih je recimo zamišljao Platon, a recimo Ovče polje bi se jako uklapalo upravo u njegovu viziju jedne idealne cjeline, kao što i svako ko pogleda Ovče polje, zapravo to je edenski vrt. To je jedna plodna dolina, prebogata vodom, lako obradiva i lako obranjiva. I zapravo idealno područje za nastanjivanje svih, a naročito onih kojima trebaju resursi, a to su kraljevske dinastije. I na kraju krajeva gdje će kraljevi skupiti dovoljno vojske, pa tamo gdje se nalaze ratari, ljudi koji rade na zemlji. Neće u gradu naći vojnike, nego će naći među zemljoradnicima. Dobro, to su neke slike i sličice koje se lijepe uz to što mi radimo, ali recimo još jednu iz tih slikica. To mjesto, osim što se naziva Kanda, se naziva i Crnilište, je li tako? A Crnilište je zapravo... Da, najbliže selo je Crnilište, tako. Crnilište, a Crnilište je zapravo groblje. U mnogim našim narodnim predajama, tamo gdje imamo riječ crno, nalazimo to groblje. Ali imamo i narodne predaje, znači narodna predanja koja se vezuju na našu priču. Sjetimo se našeg posjeta Kratovu zajedničko, kad je naš zajednički prijatelj Stevče Donetski ispričao pripovijest, narodnu predaju koju je on čuo u Konjuhu, kako je pogrebna povorka Aleksandrova stigla starim carskim drumom. Da. Hajde, molim te, kaži nešto o toj narodnoj predaji. Reći ću o to narodno predanje, dopunit ću to sa neke druge stvari. Naš zajednički drugar Stevče od Kratova pamti jedno predanje od taj kratovski region, kojem su stari ljudi pričali da nekad odavno, kad je tijelo Aleksandrovo bilo donošeno u Makedoniji, da su prolazili tamo kod Kratova na mjesto koji dan danas zovu Ispraćaj, da su hrljali cveće po put, da je narod plakao, da je čekao pogrebnu povorku kralju, da to narod i seljake prikazuju kao u pričama točno kao oni drevni opisi o pripreme Aleksandrove povorke iz Vavilonu i da se ta povorka negdje izgubila od Kratovo u Ovče polje. Sad u Ovče polje postoje, danas u opštini Štip ili Karvenci, mislim, postoji dve sela, Gornji i Dolni Balvan, koji se izuzetno podudaraju sa ono što sam spomenuo prethodno kao za svi ti kurgani, staroverski, stara gumna i drevne tumbe i modile, pa da je telo Aleksandrovo bilo skriveno u neko drvo, taj sarkofag je bio skriven u neki ogromni balvan koji se po vodi negdje izgubio u Ovče polje. Poznato je da svi na Balkanu znaju da naša država Makedonija sa našim južnim sasedima Grčke je imala i ima mnogo sporova oko imena, istoriju, bla bla i sve to, što ne bih htio da govorim za to, no u našoj Makedoniji u eter su bili plasirani nekoliko lokacija od tog da je moguće da postoji nekakav grob Aleksandrov u današnjoj Makedoniji, ali za zavoljena vistiната prije nekoliko mjeseca je preminuo, Bog da oproste, Paskal Kamburovski. Paskal Kamburovski je bio jedan izuzetan istraživač makedonski
koji je bio dio od onih deca begalci od Egejska Makedonija, koji su pretrpili egzodus i genocid posle drugog svjetskog rata, pa su morali da se iseli, pa je žive u Poljskoj, pa tamo je našao mnogo stare knjige i počeo je Paskal da piše, je prvi čovjek koji je postavio hipotezu da kako tako Ptolomej, tako lojalan, bukvalno član porodice Aleksandrove, kako to da se on osudi na takvo nešto da ukrade sarkofag i postavlja teoriju da ima dve knjige od njega, Grob Aleksandra Makedonskog i Tajne Olimpije, da je Olimpija u saradnju sa vernim, lojalnim Aleksandrovim generalom iz Pajonije, Ariston, da je napravila zagovor, pa da je telo Aleksandrovo negde od Olimpija i Ariston skrito na teritoriji današnje Makedonije. Neki makedonski arheolozi su pričali o Isar Marvinci, drugi ljudi su pričali o Pelagoniji, Belasica, Kočani, Solunska glava, ali mi smo bili prvi koji smo direktno pustili hipotezu u eter sa ovo sve što smo pričali prije kao fakte za naše pretpostavke i bukvalno prvi koji smo objavili naučni članak za nešto takvo, za Possible Tomb of Alexander the Great. Da. In Republic of Macedonia, zašto bez poslanike u međunarodnoj naučnoj literaturi, tako. Imali smo priliku to da predstavimo 2018. Sad, još jedan pokojni makedonski naučnik, Đore Cenev, koji je sozdao planetarijum ovde u MKC u Skoplju, ima jedna knjiga Nebo nad Makedoniji, u koju je sumiran njegov 20-godišnji rad na etnoastronomiji. Pa kad je obilazio mnogo sela u Makedoniji, pa i ovaj moj kraj Ovče polje, je zapisao da Kasiopeja narod zove uši, zato što i Kasiopeja liči na dve uši, pa u samoj blizini geoglif i Bilazora i ovde imamo mesto uši. Naš narod Ovčepolski zna za mesto koje se zove Treštigor, gora je šuma, Trešte veliki nuka. Majke su zabranjivali njihove deca da posjećuju to mesto pre zajdi sunce, zato što kad je palo sunce tamo na Treštigor oko geoglif, navodno se slušala velika buka od nekakva vojska koja uopšte se ne vidi. Ono što imamo kod nas, koje se šli na teren na taj geoglif, je samo ni dava ljubopitnost, znatiželjnost za ovu misteriju, pa sva prednarodna predanja i reći ću još jedno, u Ovče polje ovde kod nas i u Babuna, u Velečko, u narodnoj nošnji ti pregače su crno-beli. Postoji stara legenda objavljena u jednom etnološkom zborniku od 63. pre puno godina, u kojoj se priča da je ta vuta ovčepolski ili pregač crno-bela zato što je to uspomen na nekadašnjo makedonsko zname iz vremena Aleksandra Makedonskog. Narodna predanja da je na kiseloj vodi kod Bogoslovec makedonska falanga koja se vraćala, vojnike koji su se vraćale, koje je Aleksandar vraćao iz Azije, da su dolazili da leče rane, da su ovčepolske žene iz naše ovce radili one zimska oprema za makedonska vojska. I kad na sve to dodam ono što sam spomenuo od gospodin Kaburovski, da Olimpija zajedno sa Ariston, koji je od vladitelska familija Pajonska, koji je vodio jedan od onih najbliži prijatelji od njegovite lojalni i verni drugari, zato što znamo da je Aleksandar imao poseban odred za vernih prijatelja, da je on vodio Pejonsku konjanicu i da kad su se dogovarali za koji dio carstva da uze, Ariston je ostao lojalan do kraj Olimpiji. Možemo slobodno da dopunimo naše pretpostavke da stvarno ovo mesto ovde krije veliku tajnu za koju se nadamo da smo dorasli ko civilizacija, ko i ko jednostavno živa bića na ovoj planeti. Da smo dostojni da uđemo u tu tajnu. Ja bih rekao i ovo, znaš, obašli smo mnogo mjesta u Makedoniji zajedno, neka sam obašao i sam, ali ono što sam ja vidio tamo, ono što sam osjetio, osim što je ta veza makedonskog čovjeka s antikom jako, jako snažna i gotovo pipljiva i dan danas, također se može primijetiti da u primisli nepismenih ljudi nema nikakve dileme
da je taj narod od uvijek tu. Da nikakvog doseljenja nije bilo i nebrojene su predaje u današnjoj Makedoniji o Aleksandru, o Filipu, o Olimpiji i tako dalje. Okolnostima njihovog rođenja, začeća, pa o njihovim stričevima, rođacima i tako dalje. I sva su ta predanja vrlo, vrlo detaljna. Pa i ovo predanje o kojem smo ti i ja već govorili, znači o toj povorci, ono opisuje rutu od Krive Palanke prema Kumanovu, kako je išao taj carski put. On je skrenuo putem, znači za Krat, preko Ovčeg polja, preko Konjuha i tu negdje se gubi trag zato što ljudima nije više nakon toga mjesta koji se danas zove Ispraćaj bilo dozvoljeno da prate tu povorku, nego ti su ljudi morali ostati da bi se Aleksandar u tajnosti sahranio, a također je rečeno da su u povorci bili u koči u kojoj je bio upregnut Aleksandrov kovčeg, da su bili, čini mi se, 12 beli i 13 crni napred. I 13 crni naprijed koji ima bijelu zvijezdu na čelu jer mu ona pokazuje put. Tu smo opet imamo nekakav vrlo zanimljiv detalj i vrlo mistični uvid u same okolnosti toga obreda. Sada ono što bi ja volio od tebe, Nikola, još čuti je da možda predstaviš javnosti da nije mistično samo ono što mi danas zovemo Ovče polje, nego mistična je čitava Makedonija, a Ovčepolski kraj u neko starije doba je i bio širi nego što ga mi danas shvaćamo. Pa daj, molim te, predstavi malo Cocev kamen, Kratovo i neke druge lokalitete koji ti padnu na pamet dok ja ovo pričam. Како наш народ каже, у време пред турско, средним веком, Овче поле е значило нешто многу више. Значи, под Овчеполска земја у повеј средновековних владара може да се забележи како одделна Овчеполска земја. Административно тоа е захвачало читав регион од источно од Скопје, оне Жеглиговски горе, Кратовски регион, па све до Брегалнице и на запад до реке Вардар. Како што су причали многи, да онај кој хоче да влада со Балканом треба да влада со реком Вардар, а не многу ретко кој споменува да тај квот има продолжеток, да онај кој хоче да влада со долином Вардара треба да влада со Овче поле. Само код нас су присутни мегалити сачуна, споменувал сам археолошки локалитете, значи овде може да се види читав civilization layer, слоеви цивилизација од палеолит, неолит, антика, Рим, рано христијанство, среден век, потврđена археолошки налазишта од Света Ери епохе. Овде се налази редени камења или на турски шејтан дувари или џаволит зид. Тоа е еден огромни мегалит кој сме имали прилику заедно да обиđemo и да истражимо. Овде се налази дигнат камен и многу побиена камења кои се веруju од народ да имају мистични мочи. Овде се налази и говедар камен кој е споменат дури од Ребека Вест, оно е познато Journey through Југославија. Па наслов те книги Black Lamp and Grey Falcon е инспириран уствари од Овче поле, од говедар камен, од јагне кој се пред Ѓурѓевдан дае курбан таму. Око нас геоглиф е на северот, геоглиф у линии право е Котино, на југ е стари рудник Алшер за Лорандит. Котино е древни мегалитски обсерватории. Помеѓу геоглиф и Котино се налази Цоцев камен. Цоцев камен е едно изузетно неолитско налазиште. У близини е Лесново излетово, где е Лесновски манастир. Ние многу далеко ни Прохорпчински, манастир Прохорпчински, кој е роđен овде у Овче поле, по негово житие. У наше многу врло близо е и град Баргала код Штип. Она река Бабуна код Велес е исто тако непосредно близо до Овче поле, где се могу видети многу пештарне цркве и остатки од античке и од средновековне цивилизација. Свете податки од 18, 19, 20 век, кад узмемо активностите на држави кои се владале на овом простором, Турска, Бугарска, СХС и тако дале, нам указуju да ово место е од увек имало значај и е било посечивано од
потеписи, потописци, но и од туристи е посечивано и данас, затоа што ево конкретно на тај говедар камен народ долази вековима и сам народ не знае од кад е тај ритуал. На Рид џуриште народ исто тако долази вековима и таму постоje средновековне цркве. Овде куклица у Кратово, што смо споменuli, тие тунели у Кратово. Кратово има едно анекдоту, кад су немци дошли овде, су послали телеграму Адолфу да каже, шефе, ово е крај света, стигли смо, тоа е крај света. Кратово е едно од најстарих градова у свету. И цвете остатки од оно што си причал на рубу знаности о древно рударство, то знање, а не само од алхемија со металима, но и од духовна алхемија што ја одржа овој народ кроз вековима робства, нам даje заправо да веруваме да ипак садашност и будучност у неком другом парадигму и со нека друга точка на перцепција нису уопште праволиниски, да с поединечен избор и дела на свако од нас можемо да повлијаеме да овче поле поново врати свој стари сјај и да буде полезно и корисно не само за македонци, за луѓе кои живе овде, туку за читав регион што е го зову Балкански, почеток 18 век се звало друго, но и читавog света, затоа што те слоеви цивилизација и те сакрална места и народна предања, тоа е светско културно наслеđe и заслужuje да добие представливање на начин кој што е достојна за потенцијал кој садржи у себе. Dok ti pričaš, ja osjećam kako se na mojim rukama onako dlake lagano podižu, se ja ježim od zadovoljstva i reminiscencija i sjećanja koja namiru dok ti pričaš. Ono što najviše osjećam snagu tog mjesta i osjećam taj nevjerojatan energetski duhovni naboj. I ne znam koliko bi čovjek morao biti slijep ili nijem ili neosjetljiv, tup, da to ne doživi u svojoj punini. Pogotovo kad se sjetim nekih mjesta kao što je Mlado na Goričane, to nije daleko, Koštroperska Karpa, Đavolja crkva tamo gdje smo bili, tunela u Kratovu, čitave tradicije zlatarstva, rudarstva, koja seže vjekovima i milenijima u prošlost i mi zapravo nemamo ni načina da objasnimo kako su sve te kratovske kule podizane, grad mostova, a pogotovo nemamo načina da objasnimo kako su rađeni tuneli koji su zatrpavani rastresljitim materijalom, zatim obziđivani kasnije riječnim kamenom, a zapravo su potpuno pravilno klesani u goloj stijeni i praktički čitav grad koji se nalazi u jednom krateru, kažu da je možda i to izvor riječi Kratovu, u jednom vulkanskom krateru, u toj vulkanskoj stijeni, jako tvrdoj, kopani su ti tuneli i mi zaista ne znamo na koji način nikada. Pa i to je povezano sa древне античке Македонија, затоа што онај велики војник, генерал Кратер Александров, je bio poslan natrag u Makedoniji da napravi 10 grada dok je Falanga bila u Indiji. Pa postoji mogućnost da je ime Kratovo, neli opšte je prihvaćeno da je od Krater ili Karatovo tamo od Turski, no i postoji mogućnost koja je mnogo retko spominjana da je bukvalno i ime Kratovo povezano sa antičke Makedonije. I sve to, čitava propaganda koja je kontra i protiv ono što stvarno ima ovde, protiv nas. Da, pokazuje da na Balkanu nikad nije bilo iseljivanja, duри ta uslovno rečena slavenska plemena koje su dolazili, to su samo ostatke od stare civilizacije koja je prvo otišla od ovde tamo, pa posle nekoliko vekova njihovi potomci su došli natrag. I to pokoj. Вреди да споменемо да овде во Овче поле постои место, ето, до археолошки локалитет кој се зове Ковчези, да има ковчези у камен, постои место кое се зове Кутлеш, де река понира и се губи у подземје, де се изгубило читаво стадо од 200 оваца, пример. Кутлеш, како што е гробница у Кутлеш, или грци како зову Вергина, у данашна Грчка, у Егејска, Беломорска Македонија. Овде постои многу библиски топоними, значи Рид Богословац,
по Јован Богослов. Рид Синај, имамо место кое се зове Назарица, што личи на Назарет. Tako. Па и у народна предања, има и народна предање да е и Исус ходал, Христос ходал по овчеполској земји, да и Свети Никола ходал по овчеполској земји. Па од неќе современе мои пријатели истраживачи, луѓе од црква су нашли документи да е овде била и нека мала Никеја, малка Никеја, што ми прави сумњу да читава таа историја прво од библиски дешавања, па и пред тоа за античка Македонија, да не говоримо, но и библиска дешавања и свето после тоа Константиново царство и свето што се зове Рим, Грчка, а ние ни Рим, ни Грчка, туку е нешто сасвим друго, да овде стварно има нешто што е важно за читавом свету. И ако погледнеме и у Ренесанси пример, наши богомили су били ренесансни вековима пре Ренесанса у Италија. Ако узмемо да е Козимо Медичи, прije да умре, да су негови преводилаци брзали да му заврше онај превод Корпус Херметикума, кој му е бил донет од манастир у Македонија. Стари апокрифи кои се овде од книги Еноховој, онај Поп Драголев зборник кој е наđен о бесраном змају, о апокалипси у овчем поле, од судним даном. И нам указuje да овче поле, ако е Господ Бог пастир свога стада на овче поле, е живео избрани народ и ово е земја, Божја земја, и ово е поле Армагедон, де ќе се десити и се дешава таа задња битка. Па една рид кој стои овде и се још зови ко цела Габреш Островица, де сте били с Гораном, и е точно на југ од Ртањ и опет пирамидални. Само име нам каже Островица, да е некад био остров, па знамо да е овче поле било старо језеро кој у време пеони е било мочвара, да е тоа врло тешко приступачно за они кои не знају терен. Па можеме и предпоставити, зашто да не, да се дио те библиски причи дешавало стварно овде на нашим просторима, да Илијада и Одисеја, па дај зашто да не, да е то било на овим нашим просторима. Ништа не знамо, многу мало знамо од Пеласге, Бриге, ти древним цивилизацијама на читавом Балкану, и време е да се свикал народ као цивилизација. Ја верувам да на она што се данас зове Балкански полуостров има доволно живи и здрави луѓе кои су разумни и кои нису под влијание на оне пропаганде кои нам спустају енергетски, и да можемо да покажеме опет пред читавом светом да некад е било Југославија, али многу одамна ово е било многу славна земја и велика цивилизација која е показала читавом светом шта то значи да си човек. Ако узмемо најсвежа реминисценција од те времена, да наш цар Александар не е био никакав поробилец, он е делио знање, он е био обединител, затоа што е трагал по древно знање, и оно што ја урадио е први познати Платон, пре njega се е писал за тоа, Бейкон вековима после е писал за New Atlantis свето, но Александар е тај кој е поставио тај нови светски поредак, и то ќе да доđe опет, а дали ćemo да проđemo кроз врата која нам се отвара од универзум и од дешавања на земја, ипак зависи од поединечни изборима на сваком од нас, затоа што, како што си рекол, едном си ми споменал едну античку пословица, да вистина е како лав, вистина не треба никој да ја заштичава и да ја брани, затоа што е она сама по себе доволна да обстои. Па тако како што су обстојали у наше гене, свата сеќање, још кад смо се вишли први пут, кога е тоа било опет нека средба по вековима, по милениума, опет нека средба за да нешто, некакво уединење, обединење, но некако се разуме мејнстрим и политички, и не манипулативно духовно, туку искрено и човечки, затоа што едноставно ова земја прво заслужува да има луѓе кои ја воле, и луѓе кои доволно се грижат за њу, но и луѓе кои су свесни за своја прошлост, затоа што без да се знамо прошлост, нечемо имати ни мирна садашност, ни па некаква стабилна будучност. А све е спирала, све се врти, и верувам да и покрај све около нас и читав тај хаос, да еден велики период е дошол до свој крај и до свој амбис, и да се отвара оно кандило и канда
i da ćemo imati šansu da pokažemo da smo stvarno ljudi, a ne životinje. Ne mogu se više složiti nego što se mogu složiti s tobom. I usput bi rekao, kada govorimo o ovčjem polju, to narodno predanje, da je ovčje polje poprište jednog budućeg apokaliptičkog sukoba na kojem će Gospod dijeliti ovce od koza, i tu je negdje korijen imena ovčje polje, a naravno taj posljednji sukob se zove Armagedon, je li taj apokaliptički boj, a u njemu opet je sadržana riječ Makedon, je li Armagedon. I to je ta mistika toga područja, ali za koju mi moramo biti spremni. Moramo biti spremni kao ljudi i kao razumna bića, pa rekao bi i kao posvećenici i kao znanstvenici, jer mi moramo očistiti od svih naslaga smeća koje je razno raznim utjerivanjima u laž preko magacioniranja lažnih i nepotrebnih pa i zlonamjerno poturenih informacija naš zagađeni. Mi jednostavno se moramo osloboditi iz tog umnog zatvora i pogledati svijet onakav kakav nam se prikazuje, kakav zapravo jest. Slobodni od svih predrasuda koje su nam utuvljene u glavu beskonačnim ponavljanjima. A mi smo svi tome skloni. Mi smo svi skloni da pijemo te pitke priče, da idemo utabanim stazama, da pijemo te otrovne cedevite. One su slatke, one su pitke, ali su otrovne i one nas zarobljavaju i kao pojedince i kao kolektiv. I zaista, ono što si rekao, te priče su usmjerene protiv čovjeka, ali na kraju krajeva usmjerene su i protiv nas. Njih je plasirao neko ko ima interes koji nije od jučer. Taj interes je vjekovan i ovo mjesto na kojem mi živimo, ovo vremeno i burno žilište, ono je zapravo poprište toga sukoba. Dakle, taj apokaliptički boj, taj Armagedon, se zapravo ne samo odvija jednom, pa možda nekad ponovo u toj cikličkoj povijesti, nego on se ciklički odvija sve prisutno, svakodnevno, i taj sukob se manifestira u našim sudbinama, u našim životima, i mi toga jednostavno moramo biti svjesni i moramo biti spremni, imati hrabrosti da prihvatimo da je ovaj svijet apokalipsa koja se nama dešava svakodnevno. Lijepo si rekao da se zagađivamo sa sve te navidu moderna shvaćanja, informacije koje su odraz na staru agendu koja je stvorena da se skrije istina o našim krajevima. No, kao paralela na ovo, nekad ovdje je postojala toliko velika voda da je čitavo ovčje polje bilo jezero. Ta voda se povukla, naš narod kaže da se i voda bega od loših ljudi, neka i voda se krije od loših ljudi. Pa ako uzmem da samo jedno ovčepoljsko selo koje se zove Sušica, što znači suho ili suvo, da samo jedno selo ima 24 izvora, sveti izvora vode za različne, za očobol, za kostobol, za zubobol, za ne znam kakve sve bolje. Da do naše crkve je bio poznati izvor gdje je jedan srednjovekovni vladar progledao, da ovdje postoje takve termalne, žive vode. I vratit ću se opet na naš prijatelj Stefče i njegove zapise od Deda Zafir od Kratovo, koji je rekao da velika voda će da otkrije što je ostavljeno za Makedoniji. To drevno znanje je nalik vodu, nalik staru živu vodu koja je dostupna za svi koji su žedni, ali neću da parafraziram biblijsku priču, ali vreme je reka i svi možemo da popijemo toj reku i da se prisetimo na te sećanja od fontane mladosti, od fontane spomeni, zato što naši drevni predci ipak nisu se nadali, iskreno verujem da će ovakav narod da živi ovdje, i zato još uvijek verujem da isčitav taj narod, mi ovdje kažemo rod, porod, narod, a od narod se stvaraju izrode, da će te izrode biti sve manje i da će da narod shvati svoju moć i da si povrati, bi rekao, prestolj. Zato što
nekada odavno složno narod je vladao sa ovim prostorima, a sad vlada neko sasvim drugi što nema nikakvu dodirnu tačku sa nama. Pa ako ti nisi htio, ja ću parafrazirati Bibliju i malo je ukrasiti modernim, možda verbalnim ukrasima, dakle kao u onoj priči o bunaru sikarskome, kada Krist kaže onoj ženi da kada bi ona znala tajnu, ona bi od njega pitala vode da se napije iz izvora koji utažuje svaku žeđ za uvijek. To je ta naša težnja za istinom. A ta težnja za istinom podrazumijeva i žrtve. A put utabanim stazama moderne propagande i podvala, on je varljiv. To je ta otrovna cedevita koja je slatka, ali ne utažuje nikakvu žeđ iz čovjeka, tjera na još, a to još i dalje još čovjeka vuče dalje na putu zablude i što duže odmiče tim putem, mrak je veći i veća je njegova žeđ. A Nikola, sad bi te pitao šta planiraš za budućnost, šta planiramo u budućnosti, šta ti misliš da treba da se desi, da naša ta glavna istraživanja koja se tiču Kande privedemo kraju, pa da, što kaže Sveti Pavao, da svoj boj odbijemo i svoju trku istrčimo, pa možda da se šetkamo ti i ja dalje Makedonijom onako za svoj gušt. Prvo planiramo da smo živi i zdravi. Nadam se da nam bude dozvoljeno, kako ćemo da pošaljemo oficijalan zahtev, da nam bude odobreno i dozvoljeno da odradimo još jedno istraživanje na geoglif sa modernom opremom. Radujem se na to da smo već postigli dogovor o pripremi novog naučnog članka za naše istraživanje sa našom prijateljicom Marija Kotovska, koja je pokrivala naš rad kroz medije ovdje u Makedoniji. Smo odradili jedan mini dokumentarac za geoglif koji se sada titlu i na engleski, pa ćemo da predstavimo priču malo i pre drugim govornim područjima. I mesta ovaj geoglif zaslužuje mnogo više poveliku pažnju od ono što je upućeno do sad. Nadam se da ono na što radimo, naš novi naučni članak, će da bude dovoljan za da se konačno objasni na oni koji što nisu razumjeli od naučnih krugove zašto mi verujemo da je ovo mjesto grob Aleksandrov. Osudit ću se reći nešto da ipak se nadam da kad će da dođe vreme to da se otvori, da unutra neće biti nekakav skelet ili telo, zato što ako bude skelet ili telo, ćemo imati priliku da odradimo DNA analizu, pa jednostavno to će da bude moment, zato što ovdje niko nije odradio još nikad komparativnu analizu na današnje gene i na gene koje su nađene od skeleta, od lokalitete, da će da dođe dan kad otvorimo to, pa ako ima nekakva DNK ljudska unutra, da sporedimo sa našo DNK sada i da jednom zauvijek završimo to lažnu priču, to lažnu storiju istorijsku, da je ovdje živeo nekakav primitivan narod, da smo mi nekakvi došljaci i jednostavno sa obični naučni eksperiment i naučno istraživanje koje radimo, da ćemo da postignemo, osudit ću se da kažem, da promenimo svetsku istoriju, zato što smo posvjedočili, smo dovoljno svjesni da je veliki dio od nje laž, pa dio oficijalnih institucija oko naše istraživanja na geoglif isto nas upućuje da vjerujemo na to. I ovo mjesto, na kraj krajeva, neka se otvori geoglif, moji prijatelji i narod uopće poli kaže, pa daj mi ćemo da se sakupimo 100-200 čovjeka i da to smrknemo, taj rit tamo, da vidi čitav svet šta ima, ali to ne može tako, treba oficijalna dozvola. Pa od druga strana sa georadarom ćemo moći da uštedimo vreme i što im je mnogo važno, pare na arheologije, za da znaju gdje da uđu unutra, pa samo da se pokaže jedan zid od onaj dromos, od tunel koji vodi do podzemne komore i bi bilo dovoljno, zato što ovo mjesto, sve što je predizvikalo do sad, sa svi ti i invazivni istraživanja koji su bili posle nas na lokaciji, koji su oštetili lokalitet malo,
Заслужuje да се отвори, па на крај крајeva ако нема ништа, нека Домаго и Никола буду криви затоа што да пред читавом свету сме поставили наш образ, наш научни рад, наш интегритет за да пустиме овој етер. Бескрено смо ти благодарни сви кои те следиме оддавна у твоја истраживања, оно што си одрадио за нас у твоја емисија у 2012-2013 и после тоа што смо одрадили заедно со SBRG Super Brain Research Group е нешто што за први пут тако искрено е некој одрадио за Овче поле. И споменувачи још ово да не заборавим, ми у Македонија имамо некакву традиција да нам менјају имена. Тако, например, село Ерџелија у време СКС су прекрстили у Ковачичевац по неки генерал српски кој е био овде. Свети Николе, мој град, за да знају сви они кои ќе некад да доđe у Македонија, име градот до 45 е било Свети Никола. И од 45 навамо Свети Николе. Па, кад узмемо предвид шта се дешавало овде у времена кад су наводно пренете моште Светог Никола Чудотворца из данашње Турске, у Бари у Италија, де сум и био, да су овде владали те, условно речено, латински војски или да е владал брат на онај Филип Убавиот кој е затворио Темпларе, то пре Милутин да доđe у Овче поле. Да јаш тада овде постојала неки стари град кој е био изграđен на темеле древне престонице. Сви кои желе да се запознае затоа што са македонски, а македонска традиција е светско културно наслеđе и припада читавом свету, може слободно да доđe у Овче поле, може слободно да одново да погледају све наше презентации и оно што гостување у емисии што смо причали по медија. Сви заинтересирани могу да отвори оно што е споменува Греам Хенкокова книга Magicians of the Gods, де се споменува наш рад. Радуjem се да едни од први снимки со дрон мом камермана Дуле Јанев кои смо одрадили со геоглиф су стигли до оно Ancient Aliens на History Channel, да и да е читав свет видео за то космичко јаје кое содржи или картуш кој содржи геоглиф, да едноставно опет наш народ бити доволно сложен да изврши, би рекол, притисак врз официјални институции да се ово место отвори и да покажемо пред цел свет шта има. Ако нема ништа, зна се кој е крив. Ми обојица, ali to нема шанси да се случи. Pa nema šanse, znaš zbog čega nema. Nema šanse radi toga što su naša arheoakustička pomagala već pokazala da se dole nalazi pravilna građevina. Znači mi smo je snimili putem 3 metode. Putem 2 elektromagnetske metode i putem ultrazvuka. Znači ta pravilnost signala koji mi tamo bilježimo upućuje da se ispod dolje nalazi jedna geometrijski pravilna građevina koja služi kao pojačalo signala. Kao što recimo na gitari kada trznemo žicu, onaj bubanj gitare pojačava njezin zvuk, tako i ta pravilna građevina ispod pojačava signale koje mi šaljemo, a možemo vidjeti i to da je analogija se sama uspostavlja recimo sa nekom crkvom koja je sama po sebi akustički rezonator samom svojom arhitekturom koja je napravljena zato da pojačava zvuk, u najmanju ruku zvuk, jel? A možda i neke druge signale o kojima mi danas ne vodimo računa, a neki prije koji su znali mnogo više nego što mi znamo, neki drevniji arhitekti, oni su utemeljili ta znanja i mi svi znamo da boravak na svetim mjestima gdje su ti signali pojačani, da oni imaju blagotvoran utjecaj na čovjeka, na njegovu fiziologiju, na njegovo zdravlje, na njegov duh i na njegovu dušu. Ona su sama po sebi ta mjesta ljekovita i zbog toga narod i dalje ide tamo tražeći blagotvornost i smirenje. Dakle, ponukam tim našim istraživanjima i stvorivši uvid u to, ja i dalje vjerujem, čvrsto vjerujem da je ispod građevina koja mora biti otkrivena, ali moramo biti odgovorni prema tome i ono što si ti rekao,
na nikakav divlji način, nego uz mnogo obzira, sa što manje oštećenja. Zato ćemo i dovesti georadar, Bože daj, da snimimo čitav teren. Zato smo i donosili svoju arheoakustičku opremu, da damo nekakav mogući raspored građevina ili oblik te građevine ispod, što smo i napravili. Takav jedan predložak je objavljen u jednom od naših znanstvenih radova i on je na javnom uvidu. I moram reći da smo za taj znanstveni rad, ali inače za znanstvena pregnuća, da smo dobili jako dobre kritike u međunarodnim okvirima i to nas upućuje da trebamo nastaviti tim putem. Međutim, kad si već spomenuo naše uvrštenje i u Ancient Aliens, jer smo i tamo uvršteni, onda smo vidjeli da je to naše istraživanje dobilo jedan drukčiji spin, da smo bili cenzurirani i da je na to istraživanje nakalemljen ponovo jedan narativ koji nekome odgovara, možda radi senzacionalizma ili radi prodaje, ali tu je kao da mi ne znamo ko je to radio, to neko kozmičko jaje koje se vidi samo bla bla i tako dalje, neki senzacionalizam, a zapravo našu arheoakustičku, arheoastronomsku i svaku drugu dataciju i istraživanja nitko nije spomenuo, niti je na kraju krajeva spomenuo nas. To znači, to je na neki način naša sudbina i to je ona apokalipsa o kojoj sam ja govorio. To se nama dešava stalno i dešavat će nam se dok ne izgradimo samosvijest o tome da smo mi oni koje smo čekali i da smo mi ti koji moraju preuzeti odgovornost za sebe, za svoj narod i za svoju zemlju. Želim samo podijeliti sa slušatelje da ovdje u Ovče polje se već gradi. Mislim da se tako nešto desilo, nisam siguran, na neki drugi lokalitet u Srbiji prije godine. Već je počelo da se gradi kod sela Mečkujevci velika deponija za 19 opština, pa namjesto da ovaj kraj bude razvit kao arheološki rezervat, prirodni rezervat, sve to, na nekom odgovara da ovdje ovo se zatrepa sa... Da ga pretvori u smetlište. U smetlište i nadam se da će više sila da neće da dozvoli da se to ostvari, zato što ovaj region, namjesto da bude regionalna deponija, zaslužio više od toga. Zaslužio da bude istinski arheološki i prirodni rezervat, gdje će čitavi svet da uči o čovečnosti i o ljudskoj civilizaciji, ne samo o Makedoniji. Pa zar to nije ta slika apokalipse koja se stalno pojavljuje u našem razgovoru kao light motiv? Zar to nije potpuno apokaliptička, demonska slika stvarnosti u kojoj mi živimo? Od edenskog vrta, od raja na zemlji, od epicentra civilizacije do sljepila društvene ruševine koja od takvog mjesta i od čovjeka pravi smetlište i ruševinu. Znači, to je ono o čemu govorimo. Još bi jednom rekao, viša sila djeluje kroz agenturu čovjeka. Znači, ništa se bez nas dogoditi neće. Nikada neće doći niko da nas oslobodi. Spasitelj se nalazi u svakome od nas i mi moramo preuzeti odgovornost za svoju sudbinu, zato što na kraju krajeva nema kolektivnog spasenja. To nas sve duhovne škole uče. Spasenje je individualno. Aleksandar kako inspiracija je bio i onaj naš omiljeni autor koji se spomenuo, Manly P. Hall, čak i njegovo kapitalno delo Secret Teachings of the All Ages, u zaključak na kraj završio sa pismo od Aleksandar do Aristotel, pa svjedočimo da Aleksandar je stvarno bio inspiracija i je za čitavo čovečanstvo i da prava informacija od njemu namerno se krije, za da mi ovdje budemo zarobeni u to što si rekao, u modernu apokalipsu i u to demokratiju koja nas vlada, pa za sve ovo svako od nas preuzme odgovornost i stane svjestan za ono sa što potencijal sa kojim raspolaže, da će opet doći zlatno doba koje se obznanuje sa ta naša bela zora, zato što čovjek je sozdaden da čuva zemlju, a ne da ju uništa. Upravo tako. I još jednom da naglasimo za kraj da je Aleksandar i njegova ideja, to je ideja modernog globalnog društva, utemeljeno na ljudskoj vrijednosti i vrlini,
a njegov učitelj Aristotel, kogod da je bio, je postavio temelje moderne spoznaje, moderne znanosti na kraju krajeva i time dao nama okvir za učenje. Vrijeme je da te ljude vratimo kući. Nikola, ja tebi zahvaljujem na ovom razgovoru i radujem se i našoj budućoj suradnji, a još više prijateljstvu. Благодарам, hvala ti i nadam se da smo bili razumljivi za slušatelje na Srdačno naši i ostajemo srdačno naši, vidimo se uskoro i da smo živi i zdravi. Slava na Gospod! Slava na Gospod i lijepi pozdrav. Umjesto odjave pročitao bih 2 pisma koja se vežu na naš razgovor, a koja je spomenuo i naš Nikola, koja je objavio u knjizi Secret Teaching of All Ages, proslavljeni ezoterik filozof mislilac Manly P. Hall. Prvo pismo uputio je Filip Aristotelu. Kaže mu: znaj da imam sina, dugujem bogovima mnogo zahvalnosti, ne toliko radi njegovog rođenja, nego što je rođen u tvoje vrijeme. Zato što se nadam da kada se obrazuje i poduči od tebe, on će postati vrijedan obojice nas i kraljevstva koje će naslijediti. Na kraju svog obrazovanja, ali i na kraju osvajanja svijeta, Aleksandar piše Aristotelu: bio si u krivu što se tiče objave onih znanja samo u tajnom obliku, tako da se ne mogu dobiti osim usmenim podučavanjem. U čemu će biti moja odličnost ako duboka, viša znanja koja sam dobio od tebe budu iskomunicirana svima? Što se mene tiče, ja ću radije nadmašiti većinu čovječanstva u drugim, uzvišenijim granama učenja, nego u razmjerima moći i gospodstva. S Bogom. Mislim da se nad ovim pismima treba i tekako zamisliti, kome su pisana, u kakvom kontekstu, ko su ti ljudi i što su nam u njima otkrili, a što su sakrili. Dakle, kakvu ulogu u tome svemu igra hermeneutika, koju je na neki način prvi objasnio, javnosti prenio Filon Aleksandrijski. Onaj isti Filon, jednako biblijski, židovski filozof, koliko je bio i helenski, odnosno helenistički. Otac hermeneutike, Filon Aleksandrijski. Možda sa takvom hermeneutičkom alegorijom ili možda anagogijom pozdravlja vas vaš srdačno naš Domagoj Nikolić.